Din bang i ke jingkiu jong kaneka positive cases sapo pajalan negala juni de ka government kala arai ba ia katai ka TB hospital hapo Sauli namar mentai ka building la dep ka bang nilak ban pemi imat unduna ke sispa teli ki kamera sispa teli ki jintia de ngimut ban convert ya ka saka corona center ya kitu ki bayo positif ya kitu ki ba la tikena bati don ni kunyang Jepang bagin yo ban isolate ban bu yaki haka kamera sate hante ya po TB hospital kate ke building ke temai ka ban long tik kum ka IAM ka ban long tik kum ka NIF ban long tik kum kini ki centers ki institutional centers ki ibu tambah ya kani nginem ong su institutional center ngin ong baik kadeka corona center na kamta kiniki bayo ya ka positive cases de ngilaya penkre mentangidang apps tang ya ka power connection but most likely nga try kilala ban install most likely next week kila ban install ya new transformer jong ka light pada ngila yo ya kata kamu ngilala ban penlong functional ya kata ke center tungka corona center barka kapasiti jong ka kalau sispa kamera le sispa ngut di beriu ki bagi kadon light liki kategori kidon light liki kategori ki beriu berapa ya ki bayo inu kenyang pang number 1 ki belum asymptomatic kabomut ki bomdon kan pun ka sign jingpang ki ba ki belum symptomatic but ki balai ki belum severe ki ba kam situm jur ki bedon kam ka oksigen ki bedon kam ya ka ventilator ya kini ki bedon kam ventilator oksigen si jurong nama kata ka stage ke ba ke long severe ki ba severe ka ngut ki ba don kam ko oksigen ya kata nginem le corona center ngin le hospital ka ba de ka civil hospital batru ya ki ba don kam ka ventilator ya kata kan long be hospital dan re yakin ki asymptomatic positive cases kamu ya kita ngimbu satai ki bang i bom don kam ban ai oksigen bom don kam ban ai ventilator